Akianirira Moimirira Ma KCSE Matiang'i augite ni ihoru kuona oici wa kigeranio kiu wongererekete undu uria ugutuma arutwo 5,101 mage maumirira mao. In 2015, we are cancelling the results of 5,101 candidates. Augite kaunti 46 bururi-ini ni ciakuruhanirio na oici wa kigeranio kiu, na no kaunti ya Isiolo itakuruhanirio na oici ucio. Kaunti cia Nairobi, Makueni na Meru nicio ciratongoretie hari oici ucio, undu uria utumite Matiang'i aherere bururi na kuga uhoro ucio riu ukumurikwo makiria ni honge citiganite cia thirikari. I want to look Kenyans in the face and tell them that as your Minister for Education, presently charged with this responsibility, I apologize for these irregularities, and I promise you I will do my best. I will give it my all to ensure that we don't go this path again. Muikariri giti wa kamiti ya githomo bunge-ini Sabina Chege ni oigite mitaratara makiria ni yagirirwo kuigwo kunina uici wa igeranio. Ndumiriri iria inyititwo mbaru ni mutongoria wa kamiti ya githomo bunge-ini ya Senate Daniel Karafa. Nitukuhoka ripoti yao yoima nitugukorwo tukimenya ni acio mari aciari mari arimu mari thigari kana andu aria angi aria mateithiririe ciana citu to wega mwana guthoma miaka ena gakanjirwo kigeranio ni tondu wa mundu mugima ukorwo niwe wa muteithiririe kana kumuonia uria angihota kuiya kigeranio giki. Tonginya ate hindi ciothe kwa igeranio gukorwo ni murutwo akorwo ahititie no gukorwo maite mumite kuri Kenya National Exams Council kana borithi kana mwarimu kana head teacher. Nacio ciama cia arimu NAT na KUPPET ni cimenereirie guteanirio kwa maumirira ma arutwo acio, makiugo ona arimu matiagirire gukuithio murigo wa kanju ya igeranio NEC. It is wrong to punish the students for an action that is caused by an examinations body. We are also looking forward that no teacher will be punished for this because the teachers never leaked exams. We have to clean the Kenya National Examination Council itself. Moimirira macio maronania ati arutwo ni marekete wega mathomo-ini 13 na aria maguthie university onao ni mongererekete. Riuma igogona ria kwanirira maumirira ma kigeranio gia kirathi gia form 4 mwaka muthiru, na undu uria weyumiria ni ati uici wa kigeranio kiu ni uthiete na mbere kuongerereka, undu uria ucugiriirie mitaratara ya mwanya kung'ethanira na uici ucio. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Maina wa Wairegi.